Tervist, kallid vaatajad! Täna me oleme jõudnud keertrepiga Kõrvemaale. Meil on Eerik, meil on Ilga, meil on Allan. Ja täna me läheme rattamatkale. Seega Pange vaim valmis. ja pašli! Kutid, olete retkeks valmis? Jevoi! Aga kas teie olete retkeks valmis? Võtame siis kõige parema raja, milleks on siis see ja pašli. Number 1. Number 1. Yeah. Cold Steel. DJ Flip. Ronnie Euro. Mention my name, say it in plural. Check. Check. You silly niggas can't afford my problems. Life's a bitch, I stepped off the porch of Algonquin. Did my Bumpy Johnson like I was from Harlem. Half of these niggas robbing, the others is starving. For cheap, they put that job in, thing to your noggin. You best to log in. Half of these niggas comment with no options. It seems like life's an auction. Sold to the highest bidder, nigga, better use caution. Get popped, got Red Sox, nigga, you blame Boston. Shoulda came shooting, silly nigga, you came talking. In the end, you all die like Christopher Walken. Trying to be king, lacing your weed with talcum. Watch out. Yeah, shit ain't safe. Cold Steel, bitches. Yeah, it's we again. Ronnie Cash, outside, Cold Steel again. The same guys make the world do the Earl Flynn. And groupie niggas pass this number to your girlfriend. See oli siis päev siin Kõrvemaal. Käisime täna keertrepiga rattamatkal metsas. Ülijürgne kogemus, võimas, värske õhk kopsus, hea olla. Suur aitäh Kõrvemaa, et te nii hästi meid vastu võtsite. Aga teile aitäh vaatamast ja näeme järgmises videos.